Peka kabongo enda kutabia kani tatruosa off mic. Tatruosa off mic na off camera. Akatanunda wewe I imagine them now mbwa kana. Anita kakelo kane nda kunenga last week but one nigga natulika omundi uyo lo wa gelati onene. But na musimotio. Ani onamba. Na yina mbeswe no sasimo. Wisi simo nambota mi se woza nanda yengi mingi. Wese yuka kuna weju Anita noza. Kama mtongo ina yu kama mtongo you know nondo nengwese. Lakini ani onamba woza nanda ya. Hello. No sananda ya sionde. Nyau sima ya sionde. No sananda ya sionde. Then it was a guy ni jamaa na kuneta. Sino manangu na namba zitu chuma. Anyway no sawa no celebrity ona go. Pia yona kwanza. Cho go ti wo mo akanifa. Aso the guy calls go there be. Nena na Tina. Na mya weniwe o. Andabia si twanyemwe anondo itubia kade kaje wete kisebeni kaje wete ndikaje wete mukambio shuku na yu mwana osu ambia Tina nyine nondo nenda akuotabia miaka na miaka anaiwe ngaotabia ndi na mya kuna nini tena ambele siana yu ambia na kuma corona yoka ninaumie wiani na umawiyani noni bate wa mandongi na kwithukisia Tina ngwigwa wiyani kila muthena na ambia nenda kutwaa ambia Tina nenda kutwaa usioke kibeti chakwa na mukulia you know hizo na bike ya kiatu cha mwitu yu nige beti miaka miongo kauta na mukulia wenda ura Tina ndia mukulia ndo teseka na Tina mutwa ndia mukulia bukwabu na mwiya wenda kundwa na yu wandwa ono ke yuki atuni kila cha mwitu yu wandwa atika isake ambia utanga siwe mbesa atika isa musala lo wakuna Anita mwana so ambeye utanga siwe mbesa tikaisa musalo la waku na nishua mambo yatoko ngaya yeso mbingo ya bandu yina ndo nena nkanake and to cut the long story short twimina na mwe yue inamba wanengi wenu ambia jana bekandika utabie na nyumisio kowe ni sawa ina shida na mwe niwe ati natamotwae ambie chawe wetha mutwae ona ni ngwe na meja wana atangwewe ambia niwe se nithe donge follow na page ya Athiani ngona atubiso twaku you know na thio social media sia ngona page sia ngona kasuloka enyewe ayina mwe yu kasula kuwa na keka sobeu kasobe twae mutumea twae Musembi credit goes to Musembi na yububoka na mwana swe bwathi na mwingi muno ucho mwingi who are serious anai serious na yuna mwai yuna ngutede ngalikwenu ingi ngautede sia kumanzo wia no kanando kesola wa ingeve yu yuno ndunye ni nathie na nise nama zo wemwe ya ngolia nyama mwana na mwe kateke utethia ni sia kumanda wia ina na mutuma bandu na ndio uyani hizo nona kieneza you know point ile yakwa ni yetete ni ati Anita ndiye tete point ya kuiva mundu kwenda otwa Tina side ya kibiti tena na akola iwa wo you never know kuna azimu hivi mwana no either together na kunia kindu Musembi aye ndo mutwa atawata wea that is true you know kuna simu hii you never know ndiseka na wako mana no iso koma na siowe anyway atumia maitumweka nesa kutusobia Musembi thank you together ndo anzobia ndoneka takakete katono twawa anyway indikana eno timbete katano miene nembete tuligendene